kahle moyeni. Hayi mina itikitsha sizoyithatha idish yami. Yini umsakano ngenzela wona? Yebo chef, namhlanje ngenzela chicken alfredo half baked dunked in mayonnaise and tomato sauce ngoba ukhokha bahle zangenzela yona sisemncane so ngifuna ukuyenzela yona namhlanje. Uthi mina ngidla le ngigwinye bese mina ngelisisini sami ngidigest. Cha chef. Manje awungiselele umsangane. Ishma, it tastes inoburich man. Yebo chef. Inoburich bamasimba. Yabona makaka la wakhuda la phayithet. Urich bona la kulokudla lokwakho. Wena maphaka lokudla bobona kahle ukuthi into engadliwa le. Cha chef. Mina ngazi mina ukuthi kwenzakalani mina nangqondo nakho. Uthatha iwing uyayiphaka uyayipheka ngazi kwenzakalani bese uyayidla uwangu ukudla okudliwa. Chef, ngithatha ibhayidi kwenyama ukhokha nayo bahle thatha ibhayidi so ngibona kahle ukuthi iyenziwa kanjalo inyama ngikho ngiyidlile nami. Sizomphetho wakho mina ngiyengudle mina. Sure.